Selam dostlar. Siz Şayan TV'da tiyme tapşırığın qaraysiz. Men Nurzel Ahmadiyev hem tapşırığımızda jingü üçün yaxşı keyif, muzikal eruditsiya hem albatta tiymega tez basu kerak bo'lacak. Endi qonaqlarga kelganda aydagiz ular bilan da tanishib kerak. Bizning studiyamizga ko'bilakday ushib kirdi-da ham biz menga bikta şadbız. Çünkü ona hatla onun jırların baratik audio yazmalarda gana tinglaydik. Endi hozir o'zining tavuşunda ishtalabız, ham o'zinde ko'ralabız. Ilnat Farxullin bugun bizda qonaqda. Xayrli kunlar. Bizning kulesh qizimiz Saylan festivalining jenguvchisi Naila Slavina. İkinci komanda bilan tanishamiz. Tatar estradasining eng o'zinchalikli tovushi ham shaxsi Rimma Nikitina. Endi bizning yıldızlarımızga buluşacak, Vanya Pugachov. Selam. Demek, dostlar bizning topşuruğu başlandı, komandalar bilan tanıştık. Zажжем, мои хорошие! Так точно! Haydi. Birinchi tur so'zsiz jir deb atala ham haligi turda bizning komandalarga rasmlarga qarab ekrandagi jirni bilirga kerak bo'lacak. Aydagiz bilib qaraymiz birinchi birim. Senin kuzlar. Bir resim. Benim kuzlar. Senin kuzlar. Senin kuzlar naверное. Senin kuzlar, benim kuzlar. Onlardan kuzları. Biz türlendiremiz mi? Benim kuzlar, senin kuzlar. Kuzlarına qora. Manda qora, qora so'zi bor. Qoring. Aydagiz. Rattan borak mesela. Sen kuzlar, qorim, kuzlaringa. Kuzlaringa. Kuzlarima. Sen qora kuzlarima. Men qorim kuzlaringa. Sen qorim kuzlaringa, men qorim kuzlaringa. Sen menlar kerakmi endi? Buni anglashilsin ishintigi. Aha. Bunday qo'shimchalari birinchi qora anglashilsa edi bo'ladi. Черные глаза degan jir bor endi rus tilida. Ruscha что? Это Ruscha tugul. Rimani qarag'ash uylar bo'ltala boshlaydi Rimaga. Kuzlar endi sening kuzlar, mening kuzlar. Qora kuzlar. Ko'zima, unda ko'zlarima. Qorali ko'zima, menda qorim ko'zingga. Elmira Nagimova. Tiymaga bosib javob bersangiz. Bizda sev bor ekan. Sen anglarsan o'zingga. Demak, javob qabul etildi. Qorali ko'zima, menda qorim ko'zingga. Yo'q, sizdan iskitkish parodiska bo'lar edi. Demak, deydiz javobni tanlaylik. Aytdim bichingga men seni. Опыта. Siz silashib qo'ydingizmi? Silashib qo'ydingizmi? Yo'q. Aytdim bichingam deb men seni qo'shdim. Yo'q, men akroga aytdim O kirganda men seni jingam dedi. Shunga ko'ra men sulanib ketdim. Vanya молодец. Nailani. Birga o'ylab, ikkinchi so'rovga qaraymiz, ixtibor. Aybi babay. Men sen. Kushtanash. Давай Kushtanash. Kushtanash birinchi. Biz bossag'iz jingilroq. Go'zal Urazovna Kushtanash jiri. Yo, men kushtanash dedim ben. Men kushtanash dedim. O güzel Urazova dedi. Давайте 0.5 ball beramiz. Yo'q, biz endi tiyma kimniki yonda yo'q. Sizniki yonda. Sizniki birinchi yonda. Kushtanash. Sinjular, minjular. Kimlar Kushtanash. Güzel Urazova Kushtanash. Shundan Ebi bilan Boboy tushganida, Samayevning klibida Firdusning. Tesh. Men ular ne deb turam? Kushtanash deb turam. Ну, Kushtanaş'tan da. No, bu, скорее всего, Güzel Urazova'nın Kushtanash. Biz anladık, kabul ettik İlnat'tan. Çünkü onların komandası. komandası. Men bit aytdim birinchi. Bunda bosira kerak. Bunda bit. Rima qara. Men kushtanash dedim. Shuluq endi o. Sen Urazova deng. Bo'lmaysan 0.5 ball bizga 0.5 ball. Bir ball sizga. Bir ball. Ikkiga bir. Agar durust bo'lsa, biz bitta tekshirmaydik, balki yo'q tugildir. Tinglaymiz. Endi.
İsep, ikiga bir isep. İhtibar bilen, dürüsüngüne aytkanda, Римма, mune siz kelgençi әлеге урындык сызгырмый. Mene işaretli Siz mene şu kadlı. Римма yol aytıp koydu o. Энергияны бақырға Demek, yol aytı sizge faydaga ketken. Rahmat. Demek, ihtibar bilen edek üçüncü birimli. Bütün жерге aytıp bitirdin mi sen yol aytkanın? Koyda yol aytdınız. Mene sayıp biz ansı okşağa urdu. Ansı kıybatrak koşu. Мен просто Шри-Ланкада счетный алып қайтқан емеме, Илнат енді қазір нештерге білмеймін алай. Мен барасы келе шунда. Мында ішлеп бір қоя барамын ше отам, ол дүрттер атмай айтып жатады. Тоже дұрыс Үш атна. Аннары 5 күн Кавказда болдым. Міне дүрт ауға бір ай, Римма. Зато Никитин іштеді жей бойы бір ұялсыз. Заслуженно. Қошан барамыз жолға? Sen dürüst kişiye sıra vermişsin. Eydeniz üçüncü birimini qarayımız ihtibar. Kosmonavt. Татарстанда. Onun ismi mühim. Tegisinin de ikisimi mühim. İkisinin de ezerek tutarşalastırgan. Сен менің соңғы топта. Yok. Yaratan bitti gitti. Men. İlnaz Garipov yaratan bitti gitti. Yok, men başka varyant var. Başka varyant var. Nede varyant var? Yeri, başlar bıtalı, bitti. Dürüst. Yerme kaldım, bilme kaldım, tında. Mena bu interpretasiya şulay qoşadı. Yuri tugul, yuri. Anda yuri bit. Anda yuri başlar bıtalı bitti. Şunu da yuri başlar bıtalı bitti bitinde. Demek cevap kabul etildi. Yok, anda yuri degan siz bit, yuri. Ну mühim tugul biz anladık Yok, bitinde. şul indi, şul. Sen bilmezsen yuri gine деген жер. Они үшін мұнда верблюдлар. Diye alır kızım. Oğlum. Siz əbiler А при чем тут diye? Sen kızımdı yara ebiyim degen. Ebilerini anlay başladım. Allah tege. Oğlum kızım kimalisin tege. Başlar butalı bete de alarının da. Demek diye tutarşa diye. Anda kuresin mi? İ. Ortasında i var. Ortasında iki diyenin Şuna orası. göre yuri. Şuna göre Anlaşıldı hazır. diye tugul diye. Anladınız? Yararın dilin atkada bir balgısın. Biz ikev par kelgen diyeler var bitti gibi. Şunun gibi. Anlatam indi balalarga. Demek cevap kabul etildi, direkt cevabını tanıyırız. Başlar butalı. Niye? İlnat'ın boşun butanıza rezirege. Bilmeyim, jingel bulmaz. Silaşan. İlnat'ın başın buta jingel bulmaz. Onun başı butalıp şeşleri oğargan indi. Demek ise 2'ge 2 elege turdansın. 2'ge 2 ne bit? Bik sirak bulatıran hal. İkinci tur, okey gülgüne deb atala. İnternetten sorasan, jırның işteligin hatты yazsan da sana jırны kitirede шығара. Lekin tatar jırları bilen biraz gına kıyınlık var. Şuna göre biz sizge hazır işteligin söyleyecek. Biz elege jırның. Endi sizge jırны bilirge, onlara kerek bulacak. Anladık? Anladık. Demek, ihtibar bilen tanlıyız birinci gülgünenin sıravın. Okey Gülgüne, xotin qizlarning гадәттә tileklari ko'p bo'la. Lekin bu jurni boshqarishida ular bik ko'p. Bulay da ishlisi kela uning tiglaydi, illa muhabbat boshim butagan edi. Lekin siyumi bu illa g'azabmi? Ул hatto siganining yonida yosh bo'lsa da unga qarab tuya olmay ekan. Onları kiren ko'zli kishilar turida ko'p siylamilar bit endi. Гадәттә zangар, yashil ko'zlilar bilan siqlanalar. Bu şu kadar yarata, şımırt qora gözlerine qarab tuyal. Aye, to'xtatamiz. Şımırt qara gözlerine qarab tuyalmam endi. Дальше. Hazır aytam. Şımırt qara gözlerine qarab tuyalmam endi. Endi jirsan. Qarab tuyalmam endi, seni süyesim gelir. Seni jırını unutqanmı? Kimni? Özünün Seni süyesim gelir, seni övesim gelir. Senin yanı, senin bağrın benim bulasım gelir.
Eydem bitir şundan duş bergen. Tonuş jırıyım. Әйе, тоны жыр. Аналдан Дилара Курамшина жырлайды. Biz Кем? Дилара Курамшина жырлайды. Ага, Хәзер ул сәлем жырны ага. мин жырлыйм. Сәнің белән дус түгел инде. Дус, авторларынан риза калдым, шуңа күрә җырлыйбыз хәзер. Молодец, Рим, ишкейке. Фәрин, бергә нөл, әлеге турда бергә нөл. Булыр иде, әгәр хәзер дөрес булса, иштик инде шуннан да дөрес җавапны. Шул. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Eşeşiklere güle gitsem sevimli sinerleriyle Eybet şileğense. Şımırt kara gözlerine karap doyamam dinle Sine siyesim kile, üversim kile Sine yarım yarım boğazım kile Sine siyesim kile, sine üversim kile Sine yarım Әдейлі анда бір жырын қойдың Қайтып кетеміз. Қайтамыз андар. Демек, дұрыс жауап ise бірге нөл, Фәрин. Икенче биремне тыңлайық. Окей Гөлгүнә, авыл турында бик күп җырлар бар. Аларның кайберләре хәтта махсус берәр авылга язылган. Монысы исә барлык авылга да туры килә. Үзәкне үздереп гармон уйный, гармон. Шулай тиз. Ауыл яшьләре. Минем жыр. Biz... Біздің бір Yok вариант mu? бар. Amanda türlü repertuar bakalım kime? Әне шәп сентин тадайын жыр қойды. Әне сентин. Қайтам инде ауылыма, қайтам инде ғазиз туған яқларыма. Нейнеке Илдус Садықовна. Шуныкі. Миннат Фарқуллин ауыл яшьләре деп білем. Ауыл яшьләре. Жеңілсәк тәгін біз шуай деп ойлайық. Biz bir tane tыңлап бітірмедік анда. Яра. Бик әз тыңладық. Авыл турында бик күп җырлар бар. Аларның кайберләре хәтта махсус берәр авылга язылган. Монысы исә барлык авыл Әйдәрмәшкә, Дұрыс сөз сұрауынамдар. Анын қой бірлері Қой деп біреулері, әйтелер. әйе, қой біреулері. Онса демейлер, қой бірлері. Иван Бутый, Римон. Барыш, Иван Бутама, еме? Иван Бутама. Иван Бутама апаңды яшыр барымжа. Олай демәр мен ешке беремме. Иван Бутама, ол нендедір тігі фамилияға ұқсаған, әйме? Иван Бутама. Меніңше ойларға керек. Псевдоним әйбәт. Иван Бутама. Жырлай Иван Бутама. Оңлайым, сізде энергия көп. Тамырлар ортақ, ләкин шулай да әйдәгіз. Авыл турында бик күп җырлар бар. Аларның кайберләре хәтта махсус берәр авылга язылган. Монысы исә барлык авылга да туры килә. Үзәкне үздереп гармон уйный, гармон ул бит гел йөрәкләрдә гел авыл истәлеген уята. Җырны башкаручы хатын-кызның да гармон тавышын ишеткәч күңеле тынычлана алмый. Әйдә уйна да уйна, ә мин кушылып җырлармын ди. Шул кадәр сагынган ул туган авылын. Күпме еллар үтсә дә унут. Монсы да дұрыс булмаса? Дұрыс, мұнсы гүзәлие, ауыл кеші. Әйді гармон ойнат, қошылып жырлайбыз. Ауыл кейлері. Шундай гүзәлияны. Демек, жауап қабыл етілді, дұрыс жауап, ихтибар. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Гармон ойнап, кушылып жырлыйбыз Уят авыл кешеләре Біздің әлігі турда тағам бір жырыбыз бар. Исәп 2-0 бит әле, 2-0. Шулай айтып, әйдәгіз сізге енді, сізге. Сен ялғыш баса көрген. Қаралы бәрі яғыштық тимесіне. Яғыш, әйдәгіз, ихтибар. Окей, Гөлгенә, бу җыр беренче карашка бигрәк сәер. Юк, ул икенче карашка да әллә нинди. Җырны башкаручы дискәтүккә ашыга. Ул шул кадәр эйфория халәтендә ахрысы, үзен шыр тиле дип атый. Ярар, үзен шулай атасың да, хәтта син дә шундый дип итәле. Ә калганнар бездән. Сен жүләр, Нидә шундай итәсең, нәрсәгә әйтәсең? Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев репертуарынан сізде де шул үлгірмедіңіз генә. Демек, дұрыс жауапны хәзер Гөлгенә әйтеп бирәчәк. Гөлгенә. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Исәп!
Исе бішкен о, жамаға. Ол Шри-Ланкадағы кішілер әлі қаман мұна шымды көздер біләне. Ерилер, бізде анда, Риммоник кетті. Аның есемі бітінісі яқтан біле, жырларын яттан біле. Аллаға шүкір қайтып кетті деп қалдым. Һәм соңғы турыбызда, үшінші турыбызда клипларның астына кішілер язалар комментариялар. Біз хәзір шул бірнеше комментарияларны алып, мында экранға шығарашақбыз. Бірінші комментарийдан білесіз екен 3 балл, екінші комментарийны ашқаш білесіз екен 2 балл, үшінші комментарий анда бик жеңіл, шуннан білесіз екен 1 балл. Әзірме? Бірінші комментарийны ашабыз. Ихтибар очень проникновенно и искренне. Никаких надоевших тыц-тыц. Просто шикарный голос, шикарная игра на инструменте и очень мелодичный татарский язык. Оказывается, татарские песни могут быть современными, красивыми и лиричными, а не копипастой однотипных мотивов. В этой песне я вам верю. Более того, хочется ее слушать и слушать, хочется знакомиться с вашим творчеством. Пожалуйста, держитесь этого курса. Ведь так хочется слушать и влюбляться в качественные песни от любимого исполнителя, а не пролистывать с раздражением типовуху. Сіз шыннан бұлдыра аласыз. Ышанам сізге. Білмейм, Илнат, бұны білмәсіз, біз тезгені. Ну, әйдегіз, біз екіншісін ашабыз, әгер вариантлар башқа ек екен. Әйдегіз, екіншісін ашабыз. Менің бір вариант бар, конечно. Демек, хорошая песня. Но так хочется современных, модных, ритмических, быстрых песен в исполнении. Пока он молодой и красивый. И еще не состарился. Демек, яғни молодой и красивый элега. И именно татарских современных песен на манер Элвина Грея, например. Илнат, бұл сен түгілмеген случайно. Міне біріншісі, мен басам. Илнат Фархуллин деген біріншісі. Бірісі баша. Или Марат Яруллин, или Илнат Фархуллин тренерінде. Бір клип турында, ikisi бір клип турында. Ну, бұл егіт кіші, еш кіші. Ikisi бір әйбір турында. Егіт кіші, еш кіші. Мұнда байтып сөйлешіп, сен біледі. Договоримся, мұнда емес, шыққаш қалған әйбірді сөйлешіп бітірбіз. Мұнда Римма көп жырлады, көп бейді. Мен есімді әзірегішсіңдер, әлі басқа бізіған айтабыз. Илнат Фархуллин дебіз. Әжірі не была? Ну, бұл сенен бір Марат Яруллин или Илнат енді мұның. Икісінің бірсі. Әйдегіз, үшінші комментарий ашылды. Әдәби татар тілінде жырламаушылар сәхнәгә менде инде хәзер. Элек камил сөйләмгә ия булганнар гына телевидениега үтәләр иде. Илсия дә мишәр, әмма җырларына ул мишәр диалектын ташымый. Яшерәмен урынына яшерәмен дип шундый матур җырны быздан. Үшіншісі Марат Яруллин. Бұлар бүтінісі бір клип турында, бүтінісі бір жыр. Марат Яруллин. Марат Яруллин. Жырның есімі? Илнат өзі де жырлар язғашты. Әйді Илнатқа бір бал берейін. Минем сырым, Минем сырым, минем сырым. Минем сырым. Жауап қабыл етілді, әйдегіз. Ихтибар бір жауап. Süzməsin dikatlar, yaşıramın güzel. Ara tek sen yazan katlar, saklısı sen süzməsin dikatlar, yaşıramın güzel. Demek cevap kabul edildi. Ben dürüst cevap buldum. Bir bal sizge, bir bal. Әйен. Мен садашы қол шалам, Илнат. Әмін сегізді авашытты бейім. Деді? Берге керек мен абал бергенді. Тибар, икенші жырның комментарии. Это татарская песня не о, как можно подумать при первом прослушивании, а о быстротечности жизни. Қорап туймын, бір гіне минутқа барсында Киләлі, сәкине. Юқтыр. Өмір өта. Татарская песня не о... Менә шуның турында имен. Жырның исемедер инде анда язылган аңламамча. Тормышның тиз үтүе турында. Өмірлерді екен ол, тәді кетейкен, көңілдергенде қаманда Көңіл қаманың 8-де, олайса. Әдірісіма саңса бұла. Татарская песня бір нәрсе болмай, Римма ғана келерге мүмкін. Yok, просто мен өтмей ғұмыр деген жырым бар, шоға көре.
Я yok, все, это вариант. Мен өзімді пиар тәскілерді шырас. Әйді. Илнат сені білелер. Yok, дұрысы. Екіншісін ашабыз ма? Екіншісін ашабыз. Біздің мұнда бигрек қыланасың еді. Қыланасың еді, секіресің. Извини, ну хотя бы шорты детские сними и одень просто белые однотонные. Шорты. Песня звонкая, поет нагально, натально, с красивым тембром. Наталған, бұл шулық жер. Бұл шулық жер. Шулық... Бұл ылдың рейті көл ме екен? Мен подсказал. Сөмін басты. Мен басты. Алар басты. Біз айттық бе? Мен айтам. Сен неше бек Мен айтам. қойсың? Рима апа, алар басты бейтінде. Рима апа. Сенің Апамымында әйімі бабаймы? Сенің вариант дұрыс сөйл. Әйдегіз. Тұқта. Шорты детские. Бұл Илнат Фархулин көбәләк жыры. Менің көбәләкті шортик разноцветный. Әйе. Мәселеген мен русша оқи білмейм. Иван оқылы. Әйді көбәлік болып көрсетілі. Бұл көбәләктерді бөлім Илнат Фархулин. Дұрыс ұмаса да пиар болар. Бізге сіз бұл тапшыру шыққаш бізге шулхат ақша тиіш болашақсыз. Біз қызық ішіңіне үшінші комментарийны ашырға болабыз енді. Молодец, нам нравится голос, есть слух, есть, двигается хорошо. Оделся как кубаляк, то еще вам не нравится. Молодец, мы его всегда слушаем. Уфа! Илнат көбәлікті көрсетілі. Көрсетілі көбәлігін. Молодец. Илнатқа заслуженно 1 балл. Екінші комментарийдан білген үшін. 2-0. Әзір, әдекс текшіріп қарайық. Біз Шортыны көрсетмедік енді, шортыны. Шул еді ма? Симон Камчатскаларда шықты ма әйді? Сочида? Чубәңі просто. Демек, Афарин, икеге. Икеге бір. Я сперва тоже не понял этот клип. Потом понял, что это прикол просто. Ну, мұнда енді қазіргі замандағы 50% клип туры келе. Әйтме. Екіншісін ашық ма? Ашық. А мне кажется, что намного лучше, чем Галкин. Надо знать татарский язык. Его юмор на татарском такой смешной, что он не говорите, а талантище. Как он танцует, разговорный жанр и поет, на все руки мастер. Не страшно Энекаим. Не страшно Энекаим вроде. Син Галкиннен моложе. Пугачева қортайған сайын яшырықны ярата. Балаларым, рахмет сізге шундай матур гене ерлейсіз. Туй турында е. Туй турында жыр бұл. Туй турында жыр Данир Сабиров білән Венера Ганиева. Міне алардың фамилияларын алып берсең, келіп шыға енді жырның есімі. Туй. Венера білән Данир Венера. Данир Венера. Бере, Рима берасыз. Мен ойынды Илна. Да, конечно. Демек, олар басқандар еді, біз бейтін алар білен сөйлешеміз әліге. Демек, жауап қабыл етілді, иқтибар дұрыс жауап. Қызық келіп yaşағанда. Көп уақыт өткен әйме. Ішке әлігі турда. Шулай етіп, біздің тапшырыбыз ақырына да яқынлашты. Әйінді бүгін жеңді деп әйті алабыз. Рима Никитина. Ваня Пугачев командасы. Достар, шулай етіп, біздің тапшырыбыз ақырына да яқынлашты. Біз сіздің білен сау болашабыз. Вақыт шундай. Келесі шарашуларға қадір, достар. Сау болыңыз!